nukaje korpuk ni Tipromota ni Bisma paisanga Tipromota ni Bisma mana YTF Youth Tipra Federation tini no chung bai reli ni bisinti punurika je korpuk ni simina 500 plus pasonu porpai tini ongkorka ka omor puni bakaktibo tai 200-300 porpai ongkorka obisinti chung nui tongo je chini Tipromota ni Bisma paya tebo sekerakuni tongo engke tabo sana muncul tebo kemana ongkor muncul baik kiri ni bagai ongkor malia madumi porga coli tongo kemana jawab ketipan kali bari pandan ni bagai tebo ongkor muncul mana ongkor malia toba jadi 500 ni above kini yang membeli 700 800 baik kini kita orang kutum laika and tabo tu ada kuno ancolik party nutun bazar hai jaga orang hagai kutum maya ko Tipromota YTF kini kutum punuka amas jadi boro success onek kotor success kecil baik reli ni bisinti baik kesat Saklai namun semua message financially 27 27 28 February 2025 China YTF ni first plenary session nung itu plenary session no China YTF ni uskali tang betang no cukok sablai kok salanai temu China songgothon no bagi kerakit sanai aja China bubagra tek kemana leaders bagi kok sampai nai China YTF no bagi temu kerakit sanai plenary session no China kok sablai nai sampai Tekai sekok semua banyak kerja sama nih BJP lo Himmat tau hake bisi election khai phunok di sabane biswa bai sabane biswa bai ya sijang lai orang lo pokok bai sibuk sakan ke engya himmat tau hake ADC village khai ready बार-बार Tipromota तरफ से ADC village बार-बार khai दिन साजा किंतु किरिए खाइया sabane biswa ke bai और नरक खाई माना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा हिम्मत है तो वाइट पर लड़ाई खाइए वाइट पर लड़ाई खाइए